ko ari 8 bakurikiranywe n'ubutabera, harimo ab'igitsina gore 3 n'abagabo 5, ariko hakaba harimo umwe watorotse ubutabera. Ubushinjacyaha ku ikubitiro bwagaragaje ibyaha bakurikiranyweho ari byo gucuruza, gutunda no gukwirakwiza ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Muri aba harimo abamotari bafashwe batwaye ikinyabutabire cya etanoro, abandi harimo abacuruzaga izi nzoga zikozwe muri iki kinyabutabire. Bityo mu byaha bakurikiranyweho bikaba bigize impurirane z'ibyaha bakoze. Mu bakurikiranywe n'ubutabera bivuga ko bacuruzaga izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha bakoze kirimo kuroga abantu, aho byaviriyemo abantu 11 bose bahitamwe n'izi nzoga, undi umwe we agahuma burundu. Mu kwiregura ko abaregwa harimo abemeye icyaha, harimo abamotari 3 bemera ko babitunze babishyiriye ababicuruza, ariko babikoze nk'ikiraka batari bazi ibyo batwaye. Hakaba harimo n'undi umwe wemera ko yabicuruje, ariko hakavuga ko atarazi ko byatwara ubuzima bw'abantu. Muri uru rubanza harimo umudamu umwe wahaye izi nzoga zitujuje ubuziranenge umuryango we, harimo Baramube n'umugabo we. Baramube baza kwitaba Imana, umugabo we bamuviramo guhuma. Uyu mugore akaba yavuze ko atarazi ko byica. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kwiregura kuri aba baregwa muri rusange kudafite ishingiro, maze basabira ibihano binyuranye, aho bamwe basabirwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5, abandi basabirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 n'ihazabu ya miliyoni 1. Abaje gukurikirana urubanza, izi nzoga zitujuje ubuziranenge zikwiye kubera abandi isomo. Abantu bacuruza ibiyobyabwenge babireka kuko biri kutwangiriza, bikangiriza na bagenzi bacu, kuko muri iyi minsi duhombye abantu benshi bishwe nabyo. Abaturage bose bakagombye kureka ibi bintu by'ibiyobyabwenge bituma abantu bari mu gupfa, ndetse bakamenya ko ari uburozi bubi. N'abarabyita uburozi ntabwo bari kubeshya, ni uburozi, kuko uyu muryango wose upfuye, abantu bose bapfuye, ni igihugu cyahombye. Uru rubanza rukurikiranwemo abantu 8, icyemezo cyarwo kizasomwa tariki 10 Nzeri uyu mwaka isa 8 z'amanywa. Uru rubanza nirwo rwa mbere ruburanishijwe mu ruhame kuva icyemezo cyo guca inzoga zitujuje ubuziranenge cyafatwa.